Rose. Rose. Okay, boys, go back. Go back to your back. Okay. All right. So when we're doing my test, Montessori nabrega, same lines. Okay. So let's do same lines. And so when we're doing the Natalia, so when we do Natalia, I want you to come in pairs. If you have pairs, so 2 and 2. And try to build the three layers, okay? So in pairs. Jedan, dva, tri, četiri. Znači desna noga naprijed, desna, ova, i onda idemo jedan, pa lijeva naprijed, leva, i onda jedan, dva, tri, četiri, i onda desna, leva, jedan, dva, tri, četiri, jedan, dva, jedan, dva, jedan, dva, jedan, dva, i naprijed ili nazad 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vodiš, igrali se deliš, znači ja se znaš. Manje neće moći. Mazan, Anđelka. Da sve mi ubacimo u video, samo produciramo. Onda ti. Ok. Ajmo sve od početka. Kad ti završiš, onda čekamo da se oni ovdje smjeste. Da vidit ćemo koliko ima vremena treba da se oni smjeste. Tu uglavnom, oni su došli, ti svoju priču završiš, oni su došli, kad su oni došli, spremni su. Svojim dobrom slavnim vojvodom, oko ti na Svetoj gori. Nije dobro gospodaru, skrenuo si sa puta, koji se tvoj veliki otac namenio. Ti ćeš biti srpski vladar, a ne monah. Naljutio si oca na služu monarhu. Gospodar Nemanja mi je naredio da te vratim u Srbiju. Kao što su mi razočarali, da će Bog da me razumije. Ali ja sam sutra sluga Hristov. Želim ovaj zemaljski život da provodim u molitvi i u podvigu. Ova Božja kuća je moj novi dom. Ali gospodaru, ja imam dozvolu od velikog župana da te vezno povedem u vas. Ako nisi volen, pođi i neka mi Gospod oprosti sveđati. Slava lepo miriše, Bogom majka uzdiše, u tom zvezda zasija, pećina se zagrija. U tom zvezda zasija, pećina se zagrija. Anđeli se spustiše, pastirima javiše. Vese svi noćas, rodi nam se, hej, hej, prelepa
our first choreography and nobody knew how to dance. So 2 months I thought we'll never learn it, okay? I thought, at once I wanted to quit, but we did it. And that's it. Piotr, Mia, it was Mila, Katarina, Milena, and Angelina. They were original crew, and Miloš. So that was the original crew, okay? Learned this first. Everybody joined later, but that means that all of them are doing this for 5th year in a row, and they keep learning from the beginning. So thank you.